Maintenant, nous disons merci, mes amis do isimbi ryacu. Ntababeshye reka mbasuhuze mwoka byaramwe inshuti bavandimwe mwebwe duhuriye ku mbuga nkoranyambaga kandi mwebwe bamukurikirana akantu ku kandi by'umwariko ku makuru akomeje kuvugwa ku butaka butegetswe na President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kandi mudahwema kutwereka ko tubana gatanu kuri gatanu hano ku isimbi ryacu. Nitwa Emmanuel Musabyimana, nongeye kubasuhuza mwese by'umwariko abantu mwese mwarwanye intambara yo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo murwana mu ngabo za AFDL. Ndabashuhuje mwese by'umwariko abantu mwarwanye cyangwa se mwakoze icyo bita operation cyangwa se abakoze muri operation bita Kitona. Ese kubera iki mvuze ayo magambo? Ndagira ngo untege amatwi muri aka kanya nkuzaniye amakuru akomeye cyane by'umwariko araza kugaruka ku cyo bita operation Kitona. Hanyuma rero ndagira ngo nkubwire ko turaza kwerekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba by'umwariko ku butaka butegetswe na President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ariko kandi ndaza kwerekeza mu gisate cy'uburasirazuba muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru aharimo kubera ikotaniro ry'imirwano. Ndaza kugaruka ku birindiro bine birimo kuberamo imirwano. Ese ibyo birindiro ni ibihe? Ese ni ibyande? Ndaza kwerekeza muri teritwari ya Masisi. Ndaza kubabwira ko by'umwariko ibirindiro bine byagabweho ibitero hano muri teritwari ya Masisi. Ni imirwano ikomeye cyane irimo kubera muri ibi bice. Niko kuri gato mbere yuko mbicisha amatsiko, reka mbanze ngaruke kuri inkuru ikomeye cyane. Ni umusirikare ukomeye cyane w'igihugu cy'u Rwanda, akaba umwe mu basirikare igihugu cy'u Rwanda gifite kandi wakoze ibintu bikomeye cyane yaba hano ku butaka bw'u Rwanda mu ntambara yo kubohora igihugu cy'u Rwanda cyangwa se urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ni umwe mu barwanye intambara za Kongo hafi ya zose. Bamwita Ritadi General James Kabarebe. Ese kubera iki ngarutse kuri uyu musirikare? Ni umunyabigwi, ni umusirikare ibihugu hafi ya byose byo ku isi bifite amashuri ya gisirikare birimo gufataho icyitegererezo, kandi ni umwe mu barimo kwigishwa muri aya mashuri. Yitwa Ritadi General James Kabarebe. Ni umwe mu bakoze icyo bita operation Kitona. Bari mudukurikiye muri amasaha, ni operation yakoranywe ubuhanga bukomeye cyane. Ni umwe mu basirikare bakomeye cyane wabaye chef d'état major w'ibihugu bibiri icyarimwe, icyahoze ari Zaire, ubwo ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubwa Laurent Kabila. Ritadi General James Kabarebe uyu nguyu yabaye chef d'état major ndetse aza no kuba chef d'état major w'igisirikare cy'u Rwanda. Hanyuma rero kubera ikingarutse k'uyu mugabo kandi nkasa nk'umutindaho, ndagira ngo nyomoze amwe mu makuru akomeye cyane arimo gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ibi ndabibwira by'umwariko abantu batuye muri diaspora cyangwa se ababa muri diaspora by'umwariko kubera ko nibo babeshya bikemera. Hari amakuru arimo gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, ni amakuru maze amasaha 13 ndimo kugenda nkurikirana akantu ku kandi. Ni amakuru arimo kuvuga ko Ritadi General James Kabarebe yitabye Imana. Bantu mudukurikiye muri amasaha, aya makuru aho muyabona nyamuneka muyamaganire kure, ni ibihuha byambaye ubusa. Uyu mugabo aratuje kandi ari mu kazi nk'ibisanzwe. Ndagira ngo nze mu kanya gato mbigarukaho kandi mvuga byinshi bikomeye cyane. Hanyuma rero reka gato nyamuneka mbere ko twinjira mu makuru kandi mbere ko mvuga ingingo z'ingenzi, nubwo nizo ngizo zari ingingo z'ingenzi, ndagira ngo gato mbanze nsuhuze abantu mwese muri mu Rwanda, mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, abantu bari mu mujyi wa Kigali, abantu muri force ndetse abantu mwaciye muri force. Reka mbatere yambu mwese, reka mbatere yambu mwese. Ariko hari abantu njya nirengagiza gusuhuza by'umwariko. Umuntu wese uzi ko
yahagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ndetse wenda akaza kugiriramo ibibazo. Nyamuneka saliyuti. Ndabashuje kandi mbifurije gukomeza kugira amahoro y'Imana, amahoro aturuka kuri Nyagasani Data wa twese wo mu ijuru. Muri abantu b'abagabo kandi mwarakoze, Imana ijye ibaha umugisha. Hanyuma rero reka nshimire kandi nsuhuze by'umwihariko abantu bankurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, abantu bankurikira bari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu mwese munkurikira by'umwihariko muri hariya ku butaka bwa Uganda, abantu munkurikira muri Kenya, abantu mwese mwahunze imirwano n'ubwicanyi bibera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndabashuje mwese aho muri hose, abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mama Arisa nakusalimu. Hanyuma abantu by'umwihariko munkurikira 5 kuri 5, abantu bari ku mugabane w'Uburayi, reka mbatere yambo mwese. Hanyuma abantu bari muri Zambia, Mozambique, Afrika ya Kusini, ndabashuje kandi bahaye ikaze muri aya makuru. Ndagira ngo mbabwire ko meya w'umujyi wa Goma washyizweho n'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe, uyu mugabo bamwirukanye. Ese byagenze bite? Hari amakuru mashya maze kumenya, ndagira ngo nyabagezeho 5 kuri 5. Hanyuma ndaza kwerekeza muri teritwari ya Warikare, ndaza kubabwira imirwano irimo kubera muri teritwari ya Warikare, ariko ntago ndaza kurenza Ingoyi muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo harimo kubera imirwano ikomeye cyane irimo kubera muri Kivu y'Amajyepfo, ni imirwano irimo kuba bucece, by'umwihariko ahitwa Kamisimbi, aho ndaza kwerekezayo. Ni muri metero bike cyane uvuye mu mujyi wa Bukavu. Hanyuma ndaza kwerekeza nanone by'umwihariko ahitwa muri Warungu ndetse na Mwenga, ahangaha harimo kubera imirwano, ndetse hari n'amakuru arimo kuvuga ko abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe bongeye gufata ibikoresho byinshi muri teritwari ya Mwenga. Imirwano rero irakomeye cyane by'umwihariko kandi irimo gusatira santere ya Mwenga. Imirwano irakomeye cyane irimo gusatira santere ya Mwenga. Namakuru avuga ko imirwano irimo kubera mu misozi yunamiye santere ya Mwenga, kandi iyi ngiyi akaba ari imirwano irimo gusatira ino santere ya Mwenga, isantere ikungahaye cyane ku mabuye y'agaciro ya zahabu. Ndagira ngo gato unyemerere gato cyane, nyemerera uhite witegereza munsi ya video by'umwihariko munsi y'izina isimbi ryacu, unkandire kuri ako gakumwe kareba hejuru, ni hejuru gato ya comment, nkandira kuri ako gakumwe kareba hejuru. Ese koko urashaka amakuru arimo kuvuga kuri retired General James Kabarebe? Nkandira kuri ako gakumwe kareba hejuru. Ariko ndagira ngo gato uze kundebera nimba warakoze subscribe, niba utari wayikora nkandiraho, nimba warayikoze icyo usabwa no gukora share iyi nkuru. Ndagira ngo kandi gato uze kunyemerera utange igitekerezo hasi muri comment. Nababwiye ko buriya iyo abantu batangaje ibihuha baba barimo kumpa akazi. Iyo umuntu atangaje ibihuha aba arimo kumpa akazi, kandi nababwiye ko ibi bintu by'umwihariko by'imirwano, amakuru y'imirwano, icyo bita mapambano, bantu mudukurikiye, ibi bintu bigira ba nyirabyo. Ushobora kuba waraciye muri force, ariko kuba waraciye muri force ntabwo bivuga gutangaza cyangwa se kuvuga aya makuru by'umwihariko yo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Biragoranye cyane kugira ngo uyavuge 100%. Bane mudukurikiye rero, ntandi hano wakurikira amakuru yizewe usibye hano ku isimbi ryacu, kandi nshimiye buri umwe wese urimo gukurikira isimbi ryacu. Nyamuneka gahunda z'isimbi ryacu zirakomeje. Reka rero munyemerere gato banze nsome ku mazi, ubu ni ngaruke
tuvuga aya makuru, tuvuga byinshi bikomeye cyane bikomeje kubera hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi turaza kwinjira no ku butaka bw'u Rwanda turebere hamwe amwe mu makuru akomeye cyane arimo kuvugwa hano ku butaka bw'u Rwanda. Ikaze mwese. Murakoze cyane, reka nongere mbashimire abantu mwese mukurikira isimbi ryacu. Merci à tout le monde qui nous écoute maintenant. Reka nongere mbabwire ko muri teritwari ya Masisi kuva ku munsi w'ejo mu birindiro bine bya M23 intare zasarambwe muri teritwari ya Masisi byagabweho ibitero n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, abarwanyi ba FDLR ndetse na Wazalendo. Namakuru rero yagiye atugeraho hano ku isimbi ryacu avuga ko abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, Wazalendo, FDLR bagabye ibitero bikomeye cyane ku barwanyi ba M23 intare zasarambwe mu birindiro bigera kuri 4 kuva kuwa kabiri tariki ya 25 Ugushyingo. Ingabo za leta ya Kongo FARDC zagabye ibitero hifashishijwe indege mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko muri teritwari ya Masisi. Namakuru rero arimo kugenda atugeraho aravuga ko rero amakuru yizewe avuga ko indege z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC by'umwihariko za Sukhoi 25 zagabye ibitero ku birindiro by'abarwanyi ba M23. Ni ibitero rero byagabwe kandi byagabanyije umurego abarwanyi ba M23 bari bafite hano muri teritwari ya Masisi, nk'uko amakuru turimo guhabwa n'imbone zacu zirimo kugenda zitubwira. Ariko kandi amakuru akavuga ko nyuma yuko bino bitero byagabwe ku barwanyi ba M23, abarwanyi ba M23 bagiye basa nk'abasubira inyuma, ariko nyuma ho gato baje kugaruka bakajije umurego, bazana ibitero binyaruka nk'inkuba cyangwa se binyaruka nk'imirabyo. Bana mudukurikiye rero nibwo mwagiye mwumva bafashe ibice bigiye bitandukanye by'umwihariko byo muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi, ndetse banahita berekeza muri teritwari ya Warikare. Namakuru rero avuga ko ibi bitero kandi byatumye abarwanyi ba M23 basubira inyuma, ariko kandi biza gutuma aba barwanyi baza kwisuganya nimba ariko babivuga, cyangwa se kwisuganya, yego, hanyuma baza kongera kugaba ibitero biri similitane ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC, hanyuma babambura utundi duce. Ariko kandi nyuma y'ibyo bitero byari bikomeye cyane, Wazalendo, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na FDLR bahise bafata agace bita Buhimba. Amakuru y'ingenzi rero aravuga ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zikomeje kugaba ibitero ku barwanyi ba M23 mu rwego rwo kugira ngo bigarurire ibice bambuwe. Ni imirwano rero irimo kubera mu duce twinshi tugiye dutandukanye by'umwihariko two muri teritwari ya Masisi, Warikare, kugira ngo bazibire cyangwa se barinde imihanda minini yinjira muri teritwari ya Warikare. Ariko gato mbere ko twinjira muri teritwari ya Warikare, reka gato tubanze twerekeze kuri amakuru y'umuvinyo by'umwihariko yo muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru tumaze guhabwa n'imboni zacu ziri muri Kivu y'Amajyepfo zimaze kutubwira ko mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo hari amakuru arimo guturuka muri ibi bice avuga ko umwuka mubi wongeye gututumba hano muri Kivu y'Amajyepfo. Umwuka mubi w'intambara urarushaho kwiyongera hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarwanyi ba Wazalendo mu mujyi wa Uvira rwagati, nyuma y'imirwano impande zombi yabaye ku cyumweru. Ibintu bikomeje kongera kuzamba. Ubu ni ubutumwa bw'amajwi bwageze hanze ndetse bugera hano ku isimbi ryacu. Amakuru y'ingenzi kandi aravuga ko ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo bakomeje gukocorana cyane ku buryo bukomeye hano mu mujyi wa Uvira, inyuma yuko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kirashe umurwanyi ukomeye cyane muri Wazalendo muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru y'ingenzi rero aravuga ko by'umwihariko FARDC yaturutse ahitwa Ibaraka
itera abarwanyi ba Wazalendo bari bayobowe mu bice bya Uvira itabanje gutanga impamvu, maze itangira kubarasa ku buryo bukomeye. Amakuru ingenzi aravuga ko byibuze Wazalendo zigera kuri 19 zahasize ubuzima, harimo n'umuyobozi wabo. Amakuru kandi aravuga ko imirwano ikomeye cyane, by'umwihariko nyuma yo ku cyumweru abarwanyi 4 kandi ba Wazalendo biravugwa ko bakomeretse ku buryo bukomeye. Amakuru kandi aturuka muri ibi bice aravuga ko iyi mirwano yaguyemo n'abasivile, ariko kandi ni imirwano ikomeje kumvikanamo imbunda zikomeye cyane, imbunda zikomeye cyane za AK47 PKM imwe, Motorola nyinshi, amafaranga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibingibi byagiye bifatwa. Wazalendo ziravuga ko nazo zigiye gukora igishoboka cyose ubundi zigahangana n'umwanzi. Wazalendo zirimo kuvuga ko zifite abanzi babiri muri Kivu y'Amajyepfo. Wazalendo zirimo kuvuga ko zifite abanzi b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, abarwanyi ba M23, intare za Sarambwe, MLDP twirwaneho gato cyane. Reka mbereho gato yuko nkomeza n'andi makuru, reka tubanze tugaruke kuri iriya nkuru nabagejejeho. Amakuru arimo kugenda acicikana by'umwihariko ku ma YouTube, ku ma Facebook ndetse no ku bindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, by'umwihariko ibitangazamakuru navuga ko birwanya igihugu cy'u Rwanda birimo kuvuga ko Retired General James Kabarebe yitabye Imana. Ni amakuru rero navuga ko ari amakuru ngewe nk'isimbi ryacu twebwe twababwiye ko tutajya dutangaza ibihuha. Ni amakuru arimo kugenda acicikana, ariko ngira ngo abantu benshi mwagiye muyabona ndetse n'abatari bayabona ngira ngo wenda muraza kuyabona. Uyu mugabo aracyariho kandi arahari, kandi arimo gukora amakuru cyangwa se ari mu nshingano ze nk'uko yazihawe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame. Hanyuma rero ngira ngo barimo kugenda babibona, nyamuneka izi nkuru mwirinde kugenda muzifungura kubera ko mushobora no gushiduka mwamize ibitagomba kumirwa. Hanyuma rero reka mbabwire ko rero uyu mugabo ni indwanyi, navuga ko ari indwanyi karahabutaka bigendanye nge n'amakuru mufiteho. Ngira ngo wenda n'icyegeranyo cye wenda naragikoze, niba ngombwa nzakibagezaho. Rero abantu munkurikiye muri aka kanya, uyu mugabo yarwanye intambara nyinshi zigiye zitandukanye, by'umwihariko za hano mu karere. Ngira ngo numwe mu barwanyi bakomeye cyane bari hano ku butaka bwa Afurika, kuko numwe mu barwanye intambara yo gukuraho ubutegetsi bwa Obote, numwe mu barwanye intambara yo guhagarika jenoside ndetse no kubohora igihugu cy'u Rwanda, numwe mu barwanye intambara ya mbere ya Kongo, iya kabiri ya Kongo, numwe mu barwanye intambara ya AFDL, numwe mu bakoze icyo bita operation Kitona ndetse baranayimwitirira. Bana mudukurikiye abantu mwarwanye izi ntambara zo muri Kongo, ngira ngo uyu mugabo muramuzi cyane. Ariko nimba uyu mugabo umuzi cyane kandi mukaba mwarakoranye cyane by'umwihariko muri operation Kitona, nyemerera unyandikire hasi muri comment umbwire ngo ngewe uwo mugabo ndamuzi cyane n'indwanyi. Binyandikire hasi muri comment umbwira ngo uwo mugabo ndamuzi cyane n'indwanyi. Numwe mu bakoze mu gisirikare cya Kongo, ari chef d'état major ndetse aba na chef d'état major w'igisirikare cy'u Rwanda ndetse aba na minisitiri w'ingabo nimba ntibeshye. Bana munkurikiye hano ku isimbi ryacu, uyu mugabo reka mbabwire mu magambo make arahari. Abantu bavuga ko rero yapfuye, nyamuneka Imana ibababarire, kuko ibyo bintu murimo kuvuga rwose ni ukuroga ababakurikiye, kandi ibyo bintu ntabwo ari umuco mwiza. Ndabanenze namwe mwinenge, kuko iyo uvuze ngo kanaka yapfuye murabyibuka cyane. Hari abavuze bati perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame ntawe uriho yapfuye, ariko ngira ngo mwaramubonye ejo bundi. Rero sinzi abantu mudukurikira
eske iyo ubonye inkuru nk'iyi ngiyi umuntu akakubeshya akubwira ati kanaka yapfuye kandi ariho, ejo ukamubona weho utekereza iki kandi ugakomeza kumukurikira? Ndagira ngo wenda ibi bintu nyamuneka izi nkuru nk'izi ngizi mujye muzitondera. Ufite nimero yanjye, mbaza ati uyu muntu ariho cyangwa ntawe uriho, noneho nkubwire ngo ayo makuru ntayo mfite ariko ngiye gukurikirana ndaza kugusubiza. Hanyuma reka ne gutinda, gusa uyu mugabo ni umunyabigwi mu bigendanye n'intambara zanga mu karere kibiaga bigari. Agira ngo abantu benshi, amashuri menshi, yaba ibi bisirikare bifite ibisirikare bikomeye cyane, yaba Afrika na Kusini, yaba za Nigeria, yaba za Ghana, yaba Amerika, yaba i Burayi, mu Bwongereza nayo hose, operation Kitona, iyi operation uburyo kiyakozwe barayigisha cyane hano ku butaka, muri ibi bihugu byose barayigisha, nimba nta makuru wari ufite. Hanyuma rero reka nanafate akanya gato cyane mushimire nyakubahwa retired General James Kabarebe kuba waragize uruhare rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ndetse n'abo mwakoranye bose reka mbashimire, by'umwihariko abantu bakomerekeye ku rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Ndabashimiye mwese muri rusange, ariko mujye munyandikira kuri nimero yanjye 0783 2 mumbwire muti nyakubahwa bwana munyamakuru Emmanuel, turagukurikira 5 kwa 5, amakuru utugezaho n'umuvinyo, cyangwa se munyandikire hasi muri comment, mwebwe munyumvishe kandi mukiyumva muri ibyo bice, munyandikire hasi muri comment mumbwire muti bwana munyamakuru, amakuru tugezeho rwose turakurikira 5 kwa 5, amakuru tugezeho n'umuvinyo. Reka tuve kuri izo nkuru rero, reka twerekeze ku zindi nkuru zikomeye cyane. Hanyuma rero amakuru y'ingenzi, amakuru akomeye cyane, reka duhite twerekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Turaza kwerekeza muri Kivu y'Amajyaruguru mu kanya gato cyane. Imirwano irakomeye cyane hagati y'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo MRDP, Mouvement révolutionnaire d'unité du peuple, pour dignité du peuple, Mouvement révolutionnaire pour dignité du peuple, twirwaneho MRDP. Ingabo za leta ya Congo FARDC, wazalendo, ingabo z'u Burundi ndetse n'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe barimo gukocorana ku buryo bukomeye mu misozi yunamiye santere ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru ndimo guhabwa n'imboni zanjye ziri muri biriya bice zirimo kumbwira ko imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu misozi yunamiye santere ya Mwenga, kandi iyi mirwano irimo gusatira santere ya Mwenga, agace gakize cyane kuri zahabu muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aremeza ko ingabo za leta ya Congo FARDC ndetse na wazalendo, ingabo z'u Burundi, abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe barimo kurwanira by'umwihariko mu birometero 70 uvuye muri santere ya Mwenga rwagati. Zimwe mu mboni zacu ziri muri bya bice zirimo kumbwira ko barimo gupigana ku buryo bukomeye muri aka gace, ariko kandi amakuru akavuga ko ingabo za leta ya Congo FARDC, wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi zarangije gufunga imihanda hafi ya yose yinjira muri santere ya Mwenga. Santere ya Mwenga na gace ngombwa cyane, cyangwa se na gace ka ngombwa cyane nk'umutima wa teritwari ya teritwari eshatu, by'umwihariko teritwari ya Warungu, teritwari ya Shabunda, Uvira ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye bikize kuri zahabu. Ibi rero biravugwa ko abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe barimo kwerekeza muri ino santere ya Mwenga kugira ngo bafate ino santere ya Mwenga kandi bafunge inzira zose zishobora gutuma zibangamira ibikorwa byabo, by'umwihariko biri hano muri izi teritwari, harimo teritwari ya Warungu ndetse na teritwari ya Shabunda. Amakuru rero akavuga ko nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Congo FARDC kigabye ibitero similitane muri teritwari ya Warungu ndetse hakapfiramo abashinwa
by'umwihariko bacukuraga amabuye y'agaciro hano muri ibi bice bigenzurwa n'abarwanyi ba M23. Amakuru rero aravuga ko ubu tuvugana ibintu bikomeje kuzamba hano muri no santere ya Mwenga. Abaturage barimo guhunga ndetse nago bafite aho barimo kwerekeza. Hanyuma rero muri iki gitondo muri Kivu y'Amajyaruguru, imirwano yongeye kubura cyane, by'umwihariko mu gace bita Waluwayungu muri teritwari ya Warikare. Na gace rero kamaze iminsi kagenzurwa na Wazalendo. Hanyuma rero aka gace kakaza gufatwa n'abarwanyi ba M23 mu mpera z'iki cyumweru. Ariko kandi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 26 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025, Wazalendo bongeye kurwana ku buryo bukomeye n'ingabo za M23 intare za Sarambwe. Hanyuma rero mu gace bita Buhimba ni kamwe mu gace by'umwihariko twavuga ko aka gace kari muri teritwari ya Warikare, kandi aka gace kakaba karimo kugenzurwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo, ni nyuma yo kukambura abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe ubwo bari bamaze gusubira inyuma kandi y'ibitero bikomeye cyane byagabwe na leta ya Kongo FARDC hifashishijwe indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25. Ni imirwano kandi ikomeje gukwira mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru kandi na Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe kandi abaturage by'umwihariko barimo guhura n'uruva gusenya mu ntambara zikomeje kubera muri ibi bice. Amakuru y'ingenzi rero aravuga ko ubu tuvugana umunsi ku munsi ahangaha akomeje kugenda hagamo benshi, kandi ubu tuvugana nago hari hamenyekana imibare y'abahasize ubuzima cyangwa se abakomeretse, by'umwihariko ku mpande zombi muri imirwano irimo kubera muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko muri teritwari ya Warikare. Abarwanyi ba M23 kandi baratangaza ko bafashe intwaro nyinshi muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Warungu ndetse na Mwenga. Ariko kandi abarwanyi ba Wazalendo barimo kuvuga ko abarwanyi ba M23 ziriya ntwaro batigeze bazifata, ahubwo ziriya ntwaro arizo abarwanyi ba M23 bagerageje kwerekana nk'intwaro, ahubwo ari intwaro zabo bagerageje kwerekana kugira ngo bagaragaze ko ari intwaro bafatiye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Hanyuma tugana ku musozo, reka tubabwire ko umuyobozi w'umujyi wa Goma, uyu mugabo washyizweho n'abarwanyi ba M23, uyu mugabo yirukanwe ku mirimo ye, ariko bikavugwa ko yirukanwe mu buryo bw'agateganyo iminsi 15, ariko kandi mu rwego rwo gutanga umwanya w'iperereza ku makosa uyu mugabo akurikiranweho. Nge rero nk'umusesenguzi by'umwihariko ku makuru namaze kwakira nuko uyu mugabo ibyo kuvuga ngo yirukanwe iminsi 15 cyangwa se guhagarikwa iminsi 15 by'agateganyo, ahubwo uyu mugabo yirukanwe burundu kubera ko nago aba bagabo bajya bakina, by'umwihariko aba bagabo bafashe uyu mujyi wa Goma. Rero namakuru rero akomeye cyane, yaba ari kumuhagarika by'agateganyo nago biba byatangajwe. Amakuru rero aturuka mu nzego zibanze muri Goma yemeza ko iki cyemezo gifitanye isano na raporo yagaragaye ku itariki ya 22 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025, ivuga ku bikorwa bivugwaho kuba binyuranyije n'inshingano ze. Ubwo rero yari mu mirimo isanzwe y'akazi. Nta makuru rero arambuye by'umwihariko yari yatangazwa n'uruhande rwa M23 intare za Sarambwe, usibye nk'isimbi ryacu twebwe tuba tugenda twinjira kandi tuba tugenda dukurikirana akantu ku kandi, ubundi tukamenya byinshi birambuye kuri aya makuru. Reka cy'u Rwanda, amakuru y'ingenzi aravuga ko impunzi z'abarundi 115 ziganjemo izabaga mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe zahunze mu mwaka wa 2015 zatashye zinyuze ku mupaka wa Nemba mu karere ka Bugesera. Urugendo rwo gufasha abo barundi gusubira iwabo rwatangiriye Ikirehe
ni Kigali mu gitondo cyo ku itariki ya 25 Ugushyingo umwaka wa 2025. Izi mpunzi rero zatashye ntago zirimo kuvugwaho rumwe, bamwe barimo kuvuga ko ari intasi z'u Burundi ziberaga ku butaka bw'u Rwanda, abandi bakavuga ko izi mpunzi zarambiwe kuba mu buhungiro, ariko kandi abandi bakavuga ko izi mpunzi n'ubundi ari abasirikare b'u Burundi biberaga mu Rwanda. Harimo kuvugwa byinshi, ariko ngewe nk'umunyamakuru navuga ko izi mpunzi n'ubundi ari abantu bari barambiwe ibikorwa by'ubuhunzi cyangwa se kuba mu buhungiro, bakavuga bati mbaya reka dutahe iwacu, n'ubundi kuba mu buhungiro n'ubundi nabyo nugupfa, nitugera iwacu nabwo wenda nidushaka tuzapfe cyangwa se ntituzapfe, n'ubundi abari mu gihugu cy'u Burundi nabo babayeho. Hanyuma rero nuko nguko bimeze. Rero abanyapolitike bakavuga ko ibingibi ari uguca intege imitwe yitwaza intwaro, by'umwihariko irwanya ubutegetsi bw'u Burundi, dore ko ibingibi cyaba ari igikorwa gikomeye cyane. Rero bikavuga ko rero imitwe yitwaza intwaro. Rero abantu mwese mudukurikiye muri amasaha, reka dufate umwanya muto cyane tubashimire kandi tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza, tubabwira tuti amakuru nakagaruka hano ku isimbi ryacu. Turabakunda cyane kandi mukomeze kugira umunsi mwiza. Asantene sana. Nitwa Emmanuel Musabyimana, gahunda z'isimbi ryacu zirakomeza.